No, zdaj pa še par besed o tem, kje smo. Selvir, evo, slobodno. Gdje smo sad? Sad smo u Titovoj kasarnoj u Sarajevu. Upravi Titova kasarna je ovdje, jel? Titova kasarna je to bilo za vrijeme Jugoslavije. Ona je zauzimala krug, veliki krug. To tamo što se gradi je turska ambasada, ja mislim. Nisam siguran, ali ja mislim da. To je sve i danas nosi naziv Titova kasarna, ali s tim da se sad tu grade fakulteti. Tu će biti, znači, tu će biti škola, studenti študirat će tu. Da, to dole ti je kampus, tu svi fakulteti, saobraćajni, kriminalistički i tako dalje. Tu je studentski radio. A ovaj veliki parking ovdje je za autobuse koji nisu sa autobusnom stanicom Sarajevo povezani. Tu se parkiraju i odmaraju i kad treba da pođu idu na autobusnu postaju. A kako se kaže ovom dijelu grada? Nije ovo centar, to je... Centar je gore, ovo su tamo Pofalići. Da. Ovo ti je Zmaj od Bosne, tako se zove. Zmaj od Bosne. Da, ovo gore brdo, to ti je Trebević. To je Trebević, odatle su granatirali Sarajevo. Tad su ga odavde ne vidimo, eno gore od onih kuća, to je predajnik televizije Bosne i Hercegovine. Ko je? Predajnik iza džamije. Aha, vidim. Ajde ovam poneseš. Bolje će se vidjeti od tamo. To je predajnik televizije Bosne i Hercegovine, znači. Vidim ga. Srbi su ga uništili, tako da nismo imali vezu ni sa Zagrebom, ni sa Ljubljanom. Uništili su ga odmah, tako da je Beograd tu odmah emitirao svoj program. Da smo bili... Koje godine je to bilo? 92. Ti si bio ovdje ja sam bio za vrijeme? U mom Srebreniku, cijeli rat sam bio tu. Mog tatu sam pratio na ratište. Da sam bio veliki i ja bi išao u rat. Bio sam tad mali. Osjetio sam ga na sebi. Nisam imao uslove škole kao što su mnoga djeca imala. Zamisli školu bez kompjutera, zamisli školu bez knjige kako treba, bez olovke i hemijske. Ideš a puca ti veže glave, 2 dana si u školi, 2 dana ne ideš zbog rata. Možeš misliti kada je bila to škola, ali sve u svemu opet hvala Bogu dobro. To tamo žuta ova zgrada, to ti je fabrika duhana. Aha. To je fabrika duhana Sarajevo. Velika je. Da. Puno ljudi radi u ovoj fabriki, je? I dobar imaju, dobro im plate, ja? Jer dobra fabrika. Ovo ovamo gdje je ovaj dimnjak, to je Milkos, znači tvornica mlijeka Sarajevo. I to je to. Ovaj tamo restoran gdje piše Holiday Inn. Da, vidim. To ti je zgrada, ona velika, to ti je trg Bosne i Hercegovine. Kao i kod vas trg Republike Slovenije, to je trg Bosne i Hercegovine. To je jedan hotel u kojem svi ovi ljudi koji dolaze... Dolaze i to je hotel od Olimpijskih igara 84. Da. Znači, i kada je krenuo rat, sa tog su hotela pucali na svijet. Dok bi se narod prevozio dole tramvajem, oni bi s Trebevića pucali na tako. To je to. To zgrada, pa tu ti ide rijeka Miljacka, tamo je Grbavica. Da, gore ide ti Kovači centar, dole ide ti Novo Sarajevo, ovo ti je Novo Sarajevo, pa Novi Grad. To ti je Sarajevo, kao kod vas Ljubljana, Fužine, Vič, Bežigrad, Šiška. Pa ti dobro poznaješ Ljubljanu, znam. Ljubljana ti je isto kao i Sarajevo, veliki grad. Pa da, ali ne poznam toliko, ali upoznajemo. A sad ti istekla visa. Da. I mimo grede, ne, če kdo ve za njega kakšno službo, dajmo ga pripeljati v Slovenijo, ker je res fajn človek. Jaz bi recimo danes ostala tu v Sarajevu, če ne bi tebe poklicala in če ne bi ti meni pomagal. Da, dok sam ja delam ovaj posao, znači stajim uvijek svima na usluzi da bi uvijek čovjeku svakom pomogao. Nije bitno da li to bio Slovenac ili moj Bosanac ili Amerikanac, Francuz, Japan,
svima stojim uvijek da mogu pomoći. Jer to sam se Bogu zadužio da ću uvijek pomagati koliko je moja moć. Sad nisam ni ja toliko moćan da, Bože moj, sve u svemu želim da me pamtite po dobroti. Da ne pričate o meni tam kad odete, Selvir je ovakav bio nepristojan, neozbiljan, dobacivao. Želim da znate da sam svima što sam god činio sam u ime Boga i pomogao sam svakom. A i kome god mogu pomoći ću. Ne bižim. Tu sam uvijek. Moj številka je 24 sata dostupan, kako bosanski, slovenski kad sam u Sloveniji. Dobro, sad je viza problem, kad će biti viza, sam Bog zna. Biće za bolje, Nadam se da će biti sve u redu. ako Bog da. Hvala ti. Živjela.